إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allah Taala özünden gana korkunu, Allah'a takva bolunu yüreğimizge bekem ornatkan bolsun. Biz ayatlarda, hadislerde jana alımlardan sözlerini okuyubuz, uğabız. Anan biz özümüzge nazar salbay, başka bir ölörde karap anday başlayız. Her bir adamga Allah'tan ayatları jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin tiyişesi var. Öte bir manili bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kişini kabırga koyganda perişte kelip senin Rabbin kim degen sorunu veret. Mından maksat sen kimge sıyınıp geldin degen pendege sunlaşında kabrında soru verilet. İkincisi senin dinin kaysa degen soru verilet. Üçüncüsü sağa civerilgen kişi kim? Oşol şariat menen civerilgen kişi kim degen soru verilet. Mına şol hadiste senin, sağa, sen degen sözler keldi. Öte bir manili uçur var bir hadiste, öte bir manili bir jeri var hadisten. Ya eyyuhellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nar ve kudahan nas vel hijara. Allah Taala bu ayatta mınday deydi. Otunları taştan, adamlardan bolgon tozoktan özüngdü. Üybünöngdü sakta deydi. Kıyamet günü Allah Taala mınday bolat deydi. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve benih. Kıyamet günü kişi özünün jakın ağasından, apasından, atasından, ayalı baldarından kaçıp kalat. Kıyamet günü peygamberler nefsi dep kalat eken, özüm dep kalat eken. Mına uşul aytılgan ayatlardan, hadislerden bilebiz. Kabırdagi periştenin surosu Rabbisi tuuralı, dini tuuralı, peygamberi tuuralı. Jana kıyamatta her kim jakınlarından kaçıp kalsa, jana peygamberler özüm nefsi dep özün oylap kalgan ayat hadislerden alımlar bizge mınday bir meseleni düşündürüp beret. Kişi ayatlarda jana hadislerdi okuganda özü tuuralı oylap ayat hadistin manisini özüne bagıttawus gerek birinci кезекte. Biz hazır mınday ayatlarda hadislerdi okuganda başka adamlarda oylayыбыз, alarda ayıptagan ötöbüz. Adamlardan kim bar eken, uşul ayat hadiske karşı iş jasagan, je balançı adam uşul ayat hadiske karşı iş jasayt, oşonun jürüm turumu uşul ayat hadislerge dal kelbeyt, al mınday iş kılat, tükünde iş kılat dep başkalarda ayıptagan ötöbüz. Bu ayat hadislerde okuganda özümüzü unutabız. Özü ayat hadislerde okuganda ukkanda en birinci özümüzü tarazalap koyubuz gerek. Balkim Allah Taala men tuuralı aytıp jatkandar. Bunu Allah Taala Kur'an'da aytat: "Laqad anzalna ileykum kitaben fihi zikrukum afala taqilun." Çındığında biz silerge bir kitap düşürdük deydi. Silerge fihi zikrukum, anda siler tuuralı aytıldı deydi. Sen tuuralı aytıldı, je siler tuuralı aytıldı. Oşol Kur'an'da okup oy jügürtpösüңөр deydi. Kim Kur'an'da açıp okusa, anda her kim oşol jerden özünü tabat. Bu ayat hadislerde birinci özümüzge alыбыз gerek. Bu ayattın manisi maga tiyişti bolsa gerek dep özün oylausu gerek. Anan ayat hadislerdi okup adamların avalına karap taldap ala turgan bolsa bu korkunçtu bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İz qala raculu haleken nasu fehuve ehlekuhum." Bir kişi aytsa, adamlar baleketke joluktu, adamlar ziyanga joluktu, baleketke joluktu dep aytsa, al adamlardan en bir baleketke, en bir ziyanga jolukkany deydi. Hazır adamların arasında uşunday emi ayrıkça jaşların arasında mına şunday nesiller payda bolgon, bir ayatlarda, hadislerde okuvalatdagın anan çıgat, özündögü nesillerini unutup, balançı kapır, hiçbir nasatı jok, balançı kapır. Jakşı bir ilimi jok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim dinde katlı ketse, din andan üstön bolat degen. Ayat hadislerde okup, özünçe düşünüp, taldap, anan bardık adamlarda kapır dep, özünü musulman dep, başkalarda imansız dep, özünü imandu dep atau, bu elbette oşol ayat hadislerde tuura emes düşünüp alуу. Yemi her kim kılgan amalına özü жооп берет. Erten kabırga kirgende
Adamlardan Rabbisi kim? Atаңдың Rabbisi kim? Asman жердің Rabbisi de kim dep suramayt. Sen kimge sıyınıp geldin? Kimge sajda kılıp geldin? Kimge rükû kılıp geldin? Bul ibadatlardı kimge arnap geldin деген суроо сурайт. Ар бирибиz мындай хадистерди, аяттарды окуганда ар ким өзүн ойлосун, өзүнү таразаласын. Эгер өзүбүздү оңдоп, анан коомго чыксак, ошондо тартип болот, жакшылык болот. أقول هذا القول أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله تعالى Kur'an'da mınday deydi. وَتَعَاوَنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Sizler жақсы işte bir-biringерге жардамчы болгула дейт. Жаман күнөө иштерде bir-бириңерге жардамчы болбогула дейт. Азыркы кезде өкүнүчтүүсү bir мусулмандын намысынан, канынан, малынан коркпой калдык. Азыркы кезде bir мусулмандын күнөөсүн жайып коюу деген нерсе bir минутта эле болуп калды. Но интернет тармагында аябай өркүндөп кетти мына ушул нерселер. Ката кетирбеген, күнөө иш жасабаган адам жок. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла юхиббуллахул жахра бис-су." Bir buzuk işti, bir жаман işti адамдардын арасында таралуусун Аллах сүйбөйт дейт. Bir adam bir жаман сөздөрдү сүйлөп койгон болсо, же bir adam bir жаман туура эмес ишти жасап койгон болсо, аны соткага тартып, телефонго тартып, интернетке чыгаруу бул арам бул. Бул чоң күнөө болуп эсептелет. Азыркы кезде bir адамдын bir сөзүнү чыгарып, bir жаман bir сөзүнү, bir жаман bir ишини чыгарып коюу деген нерсе тез эле болуп калды. Мына ушул нерсеге кайдыгер болуп калдык. Эч качан биз өзүбүздү, балдарыбызды, үй бүлөбүздү, жакындарыбызды bir жерде адамдардын арасында bir туура эмес иш үчүн шерменде болуусун эч качан каалабайбыз. Эч ким бул нерсени ыра көрбөйт. Эгер бирөөдө ким алыстан туруп bir туура эмес ишини таратып интернетке койгон болсо, ошол инсан бузукулуктун жаралуусуна, бузукулуктун таралуусуна, адамдар арасында бузукулуктун жайылуусуна себеп болгон болот. Мына ошондуктан мына ушул нерселерден этият болойлу. Бул дегени Аллахтан коркпогондук. Бул дегени бузукулукту жайуу. Жайганда дагы жалган bir нерсени жайуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан бирөөнүн намысынан, бирөөнүн канынан, бирөөнүн мал мүлкүнөн ага зулум кылып коюудан коркойлу. Мына ошондуктан бирөөнүн туура эмес ишини, bir туура эмес сөзүнү bir жерде жайып коюудан этият болойлу. Аллах Таала бузукулукту жаралуусуну, тарап кетүүсүн эч качан мындайча айтканда каалабайт, сүйбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким bir мусулмандын ката кемчилдигин, bir күнөө ишин жашырса, Аллах Таала анын дагы күнөө ишини, ката кемчилдиктерин жашырат ошол инсандын дагы дейт. Ким bir мусулмандын ушул мындай bir намысыны, же bir туура эмес ишин ачкан болсо, ошол инсанда дагы туура эмес иш эч кимде жок эмес. Бар инсан да бар бул нерсе, күнөө деген нерсе, ката кемчилдик деген нерсе Аллах Таала аныкын да ачып коет. Эгер bir өзүбүзгө bir карай турган болсок, bir камераны эле үйүбүзгө коёйлу. Эртең менен кечке чейин bir өзүбүз не туура эмес сөздөрдү сүйлөп таштаганыбызды, не туура эмес иштерди жасап таштаганыбызды үй бүлөбүздөн ошол үйүбүздөн чыкпай туруп эле билип алабыз. Мына ошондуктан эч ким эл арасында, калк арасында өзүнүн шерменде болуусун эч качан эч bir инсан өзүнө ыра көрбөйт, эч ким каалабайт. Мына ошондуктан мына ушул бузукулуктун жайылуусуна себеп болуп калбайлы, дайыма жакшылыктын жайылуусуна себеп болойлу. Мына ушундай bir аракет кылайлы, жакшылык bir өнүксүн, жакшылык bir адамдардын арасында таралсын деген максатта. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.